Hari igihe ubona video kuri TikTok cyangwa se kuri Instagram ndetse no kuri X ugashaka kuba wayidownloadinga ariko bikanga. Tuvuge nimba ugiye nka gutya kuri Instagram, nimba uri kureba video washaka kuyidownloadinga ntibigukundiye, wajya no kuri X naho iyo video wayidownloadinga naho bikanga. Ngira ngo murabizi ko izi platform zose zifite uburyo ushobora kuba downloadinga, ariko akenshi nta nubwo bikunda, kandi niyo downloadinze usanga ariho mark yerekana yuko ariho wayikuye. Ariko uburyo ngiye kukwerekana uburyo wakura video cyangwa se wa downloadinga video kuri Instagram ikaza nta mark iriho, ndetse wayikura no kuri TikTok wa downloadinga ntihaziho mark ivuga mark yerekana kuri account wayikuye, ko na video imeze nkaho ari wowe wayifashe, kandi ukabona bimeze nkaho igifite quality yose igize itakaza quality. Ikigaragara nkuko yagaragara igihe warimo kwireba kuri Instagram cyangwa kuri TikTok, haba no kuri X hose. Reka noneho dutangire. Ariko mbere yuko dutangira wibuke gukora subscribe kuri YouTube channel yacu TJP Media, ndetse wajya muri description y'iyi video ka wajoininga group yacu WhatsApp, ukabandifrenga kuri Instagram TJP Media, no kuri TikTok hose ni TJP Media, ndetse wasura na website yacu yo tjpmedia.net. Reka noneho dutangire. Ubwo nushaka kudownloadinga video iri nko kuri Instagram, reka tujye nko kuri Instagram urebe uko biba bimeze. Urabona nk'iyi video mbonye. I don't know. You don't know. You know why you don't know? Because you don't think. That's why. You don't think. You never figured out how to think, did you? I don't know. You don't know. You know why you don't know? Because you don't think. That's why. You don't think. You never figured out how to think, did you? Abantu benshi nago iyo button yibona koko uwaploadinze video niwe ubyemeza ko wayidownloadinga cyangwa se utayidownloadinga. Rero twebwe tugiye kuyidownloadinga, nubwo uyu nguyu yanze ko cyangwa se we yaploadinze adashaka kwagira umuntu iyi-downloading. Ndaza hano mfate link, ngira ngo uri kubona aho ndi, ndanga yanditse copy link. Nimara kwakanda ndaza guhita nza kuri Chrome, nze kuri Google Chrome, nandikemo Chrome hano, nimara kugeramo mpita nza nandikemo ngo download Instagram video. Ibyo nibimara kuzamo urabona baze guhita banyereka website ya mbere yo nshobora gukoresha. Urabona ni website nyinshi cyane zo twakoresha, ariko ngenda akoresha iyi ngiyi ibanza. Nawe rero wakoresha zimwe muri izi cyangwa se ugakoresha iriya iri kuza ku mwanya wa mbere, bivuze ko abantu benshi bayikoresheje kandi ko nta kibazo iteje. Nimara ndafata ya link nyi pastingemo hano, ahangaha ngira ngo urahabona. Nimara kuyipastingamo urabona ndategereza ya video banze bayinyereke. Ngira ngo urabona ko ya video bayinyeretse hano. Nimara kuyinyereka ndaza kuza mite nkandanga kuri download, mbe ndayidownloadinze. Ibi bintu bagiye banyereka hano ndabanza nkabifunga. Urabona iyo kanze hano kuri download ukabona, urabona aho bahita bakujyana hasi ugahita ukanda n'ubundi download nanone. Ubundi tugategereza. Urabona ko video iratangiye hita inarangira, yamaze kuba downloaded. Reka tuyiplaying urebe. Ngira ngo urabona ko yamaze kugera muri phone yacu. Iyo imaze kugera muri phone yacu rero ubwo nyine bamaze kuba downloaded. Ibi rero nibyo bakora kuri Instagram. Urabona ko tumaze kudownloadinga video ya Instagram. Aho nandi ndimo kubereka ni kuri Instagram. Reka naho tujye kuri TikTok. Ni tujya kuri TikTok naho ngira ngo murabizi yuko hari igihe umuntu ajya kudownloadinga ariko bakamwangira. Reka tuyifungure nabyo mbi. Hey, yeah? Are you okay? No. Reba nk'iyi video. Iyi video reka njye ku downloadinga ndeye ko bari, urabona ahangaha bari kubinyereka, ariko hari video nyinshi zo ujya ku downloadinga bakabikwangira. Reka mbereke nka video wenda. Tonaretse bavuga icyongereza. Reka ndebe nka video mbereka ku buryo ugiye ku downloadinga batajya kwereka iyi button yo kuba wa downloadinga, ko ni nyinshi cyane bikunze kubaho. Urabona nk'iyi ngiyi ntago bigeze bashyiraho iyo button yo kandaho ugiye ku downloadinga. Inyinshi ukanda kuri download rero kubona ko iyi ngiyi ntayiriho. Iyi rero nayo tugiye kuyidownloadinga kandi bitemewe. Urumva umuntu we yashyizeho ko utagomba kuyidownloadinga, ariko twebwe duhita tuyidownloadinga dukoresha bwa buryo bwacu. Uraza hano ufate link, urabona ahangaho ugiye gusharinga, iyo hakanze uhita uza ukareba ahantu handitse copy link. Urabona handitse copy link. Iyo umaze gukanda handitse copy link uhita uza ukajya kuri Google Chrome nkuko twabikoze kuri Instagram.
kuri Google Chrome ukandikamo download TikTok video without watermark. Ugahitamo ahangaha handitse without watermark, ngira ngo urabibona ahangaha TikTok video without watermark. Ni ukuvuga ngo nituyidownloadinga ntago umuntu azajya abona ko hari twayikuye no kuri TikTok, uzajya ubona nyine ari video twifatiye bisanzwe, kandi na quality mwabonye ko itajya ihinduka iguma ari yayindi. Ndafata ya link nyipestingemo hano, nimara kuyipestingamo nkanda handitse download, nimara gukanda handitse download ngira ngo nako video hano hejuru bari kunyereka amazina yayo na video bakenyereka iyo ariyo. Ndaza kuza nkanda kuri download video cyangwa se nkanda kuri download HD video, biterwa n'ibyo nshaka ngereka nkanda kugira ngo byihute. Nimaze kwakandira rero add tuzaho ugenda udukuraho nk'ibisanzwe. Urabona ko video nawe yamaze kuba download. Reka turebe noneho ko ifite mark. Urabona ko iyi video wagira ngo ni ngiye wayikoreye, ntago wabona ko nayikuye kuri TikTok. Ukuvuga ngo nshobora kuyifata nka nayikoresha no muri video zanjye, ndetse nka nayikoresha no kuri TikTok no kuri YouTube bose, kuko wagira ngo n'ubundi ni ngiye wayikoreye. Nuko rero to downloadinga videos kuri Instagram ndetse na TikTok. Reka noneho mbereke uburyo twabikora tugiye ku downloadinga video zo kuri X cyangwa Twitter. Reka nyifungure ubundi tugende turebe video zo, ni naho bigora kugira ngo ube wa downloadinga video, nabyo rongeye kubibereka. Ndaza hano, reka nshake video. Ndabona batari kutujyana kuri iri kuri X neza, tudakanda ngo batujyane ahandi hantu, kuko urabona yayisharinze ariko ahandi hantu atari yo kuri X, atariho yayi postinze cyangwa se atariho bya uploadinze. Reka nkomeze noneho mbibereke hano. Urabona nk'iyi video, reka ndebe ninyikanda uko iraguma. Urabona ko nk'iyi video ariyo kuri X, kandi nta kuntu wayidownloadinga uretse dukoresheje bwa buryo bwacu. Icyo turaza gukora, turashaka ukuntu tubona link. Ninkanda hejuru kuri utu turongo, kuri utu tudomo dutatu, baraza guhita banyereka ngo download video, ariko nubwo babinyerekanaga ariko video zose babikwereka, kandi twe tuba dushaka kugira ngo zize zimeze neza. Ushobora gukanda handitse download video cyangwa se ugakanda handitse share video. Iyo umaze kwakanda rero nawe kubwira ngo share via, ukareba hanga kugira ngo ubone link, ugahita ukanda handitse copy link. Umaze kwakanda icyo ukora uhita ugaruka hano, ukajya kuri Chrome. Wajya kuri Chrome ukaza hano ugahita wandikamo ngo download XO Twitter video. Iyo umaze kwakanda nyine urabona website ya mbere bakwereka, nawe uhita uyikandaho. Umaze kuyikandaho uhita ufata link ukayipestingamo. Wamara kuyipestingamo ugakanda handitse download, n'ubundi nkuko twabikoraga kuri za website zose nagiye mbereka uko wa downloadinga TikTok, Instagram ndetse n'ahandi hose. Ndahita nkanda ahangaha kuri download, kankoreshe kugira ngo tudownloadinge twihuse, ariko wakoresha iriya yindi kugira ngo downloadinge video igaragara neza cyane, kubera ko ndi kugira ngo twihute. Niyo mpamvu misemo iyi ngiyi ifite quality iri hasi. Urabona ko yatangiye kuba downloaded, yanarangiye twanayifungura. Urabona ko rero video yaje kandi isa neza, nta kibazo na kimwe ifite. Nuko rero to downloadinga video cyangwa se dukora video kuri Instagram, kuri TikTok ndetse no kuri X cyangwa Twitter, tuzishyira muri telefone yacu, nibyo twita ku downloading. Kandi mbabwira abantu rero muri kwikora bigakunda, mwandike muri comment mumbwira ko byakunze, nabo byanze mumbwire ko byanze, turebe ubundi buryo twakoresha. Kandi mwibuke no gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Naho utarero mu yindi video mukomeze kugira ibihe byiza. Love you guys. Muri iki gihe ishusho y'ikigo cyawe imenyekana mu masegonda make. Mbere yuko umuntu agera ku muryango wawe, abanza kugushakira kuri internet. Kandi iyo agushatse nakubone neza cyangwa website yawe agasanga itari professional, ahita yigira ahandi.
Niyo mpamvu muri TJP Media dukora website z'umwuga zigezweho, zihuta kandi zizewe. Intego si ukubaka website nziza gusa, ahubwo ni ukubaka icyizere, kuko icyizere gitangira kuri internet. Ariko kugira website yonyine ntihagije. Abantu bakeneye kukubona buri munsi bakamenya brand yawe, aho baguhamagara, aho barizwa, nuko bakugeraho vuba. Niyo mpamvu dufasha ibigo gushyiraho no gutunganya business profile, bigatuma iyo umuntu ashakishije izina ryawe kuri Google ahita abona location, phone number n'amasaha mukorera. TJP Media dukorana n'abantu n'ibigo bitandukanye: amashuri, ibitaro, hotel na restaurant, companies, amaduka n'abacuruzi, startups, real estate n'abandi bose bashaka kuzamura ubucuruzi bwabo online. Dukora design z'umwuga, video ads na content ikurura abantu bikarangira babaye abakiriya bawe. Si ibyo gusa kandi, muri TJP Media dutanga ubujyanama ku bantu n'ibigo bashaka gukoresha social media mu kuzamura ubucuruzi bwabo, ndetse tugatanga amahugurwa mu gutegura content, gukora design no kwihutisha akazi kawe ukoresheje AI. Tuguha serivisi nziza aho waba uri hose, haba iwacu mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Ikindi dukora maintenance ya website ndetse tukayifasha kuba yagaragara hejuru y'izindi zose kugira ngo business yawe ikomeze gukura. Kwandikira uyu munsi